arabaza kuri Gicanda aramubaza ati wowe uri uwande? Ndi uwa Gatsinzi. Gatsinzi akaba murumuna wa Kanamugire. Kanamugire ni se wa nyina wa Kagame. Nyina wa Kagame na Gicanda bari nimwe mwase wabo. Umwe ni wa Kanamugire, undi ni uwa Gatsinzi bene Bugingo. Noneho rero Rudahigwa amaze kuba umwami, bavuga ngo yabaye umwami w'abazungu. Aza gushaka Gicanda, yamushatse muri 1942. Buriya yitwaga Ruzariya Nyiragafagari, yari asabwe n'umugabo witwa Riborori Dikamanda. Musinga rero yamaze kugenda, abanyarwanda baraterana bavuza induru cyane, barashiga bati ntabwo igihugu cyacu cyararanze, umwami muramutwaye ariko ntabwo cyararanze kitagira umwami. None ariko batoranya mu bana ba Musinga, batoranya Rudahigwa. Rudahigwa rero yari umuntu wabo, wari shefu wa Nduga na Marangara, bamukurayo agaruka i Nyanza. Araza rero baramwimika, bamaze kumwimika Rudahigwa avutse muri 11, bamwitse muri 31. Bwari afite ngira ngo imyaka 20. Ureba sinzi kubara rero, baramwabara baramwimika ajya ku ngoma. Abapadiri baramubwira bati noneho ariko Rudahigwa aza gushaka umugore witwaga Nyiramakomari, umukobwa wa Kamugundu Kabashusho ba Nkurunziza wa Mushongore wa Kimenyi, umugeserakazi. Yamushatse. Nyiramakomari yari umugore muremure mwiza, namu igihe kinini yaratanye na Rudahigwa. Noneho aramushaka, amaze kumushaka Rudahigwa amaze kwima, yubakiranye n'Ishyogwe, hariho arakomeza cyane kwa nyina, n'ubu n'itungo nyina ngo riracyahari. Rudahigwa rero ajya iwe akamurukari. Bikeye muri 42 atana na Nyiramakomari, aza gushaka Gicanda, yamushatse muri 42. Gicanda buriya kera iwabo ni iwacu, ntabwo ari umunyandugakazi, ni umuganzakazi. Ndi kera by'abantu babindimwe wenda twari dufitanye nk'ibintu by'amahuriro. Gicanda buriya yitwaga Ruzariya Nyiragafagari, yari asabwe n'umugabo witwa Riborori Dikamanda, akabusabizwa yenda kurongora, yaranakoye. Urumva iwacu ni ikiziguro, nawe iwabo ni ikiziguro, twari abanyakiziguro twese. Kamanda yaranakoye. Noneho baje gukumba abakobwa, barabatwara abakobwa benshi cyane, babajyana i Nyanza. Babagejejeyo Kankazi arababaza, bagenda bavuga. Noneho Kankazi aza gutoranya Abegakazi bonyine, aravuga ati nimwe bageni n'aba ngaba bose abantu batagira amazina, batagira iki. Arabaza kuri Gicanda aramubaza ati wowe uri uwande? Ndi uwa Kanamugire kandi ka Bugingo. Ngo ariko si Kanamugire uwo ngo akora iki, ngo ni umutware? Ati ndi uwa Gatsinzi. Gatsinzi akaba murumuna wa Kanamugire. Kanamugire ni se wa nyina wa Kagame. Nyina wa Kagame na Gicanda bari nimwe mwase wabo. Umwe ni wa Kanamugire, undi ni uwa Gatsinzi bene Bugingo. Noneho aramubwira ati wowe uri na mugufi, uri na muremure. Wa Gicanda yari umugore mugufi, atari mugufi cyane, ariko rero kubera ko Abegakazi bari bazi ko uri bo bana, ahera ko baramwirukana. Bamwirukanye ariko babibonye baravuga bati oya, uyu mukobwa yigenda. Baragenda basa nk'abamuhisha ahantu.
ariko baguma kumwitaho, inka zimukamirwa. Rudahigwa yagiye i Bujumbura, araza, agezeyo nta nka ziramumurikira abageni. Noneho haza umuntu atari ko hari uwo birukanye, ariko yanze gutaha, hari hariya. Rudahigwa aza kumwirebera, aramubona atubanye n'uyu. Urumva muri 42 Rudahigwa aramurongora. Amurongoye Musenyeri Karasi, ubwo Hirita yaravuye, yararuhutse, atakiri umusenyeri, yari mu zabukuru. Musenyeri Karasi rero abwira Rudahigwa ati se kurongora umukirisitu uri umupagani. Ahitwaga Ruzari hanyuraga Fagari, Gicanda barimwitiye ibwami. Kurongora umukirisitu uri umupagani bizagenda bite? Kwa Gicanda buriya yavutse muri 24. Na nyina bose ndabazi, na nyina Christiana Makwindigiri na se Maritini Gatsinzi. Christiana Makwindigiri umwegakazi wa Rwigema rwa Rumesambo rwa Ruziraguhuna rwa Karuranga. Ruranga niba rwamushyira, niba rurabyeho kwa Makara. Rudahigwa ati nziga rero. Urumva kwiga kwa Rudahigwa aho kwahereye. Ngiye kwiga padiri. Musenyeri ati cyane rwose ijye. Azana abapadiri bamwigisha Igifaransa. Rudahigwa nta rindi shuri yizemo, yize kwa Bwanakweli Nyanza, ishuri ry'Igiswahili, ariryo yigagamo abana b'abatwari. Ishuri ry'Igiswahili. Rudahigwa rero abapadiri baramwigisha, bamwitaho, haramaze kuba abapadiri b'abirabura. Noneho Rudahigwa ariga muri 43 arabatizwa, asezerana na Gicanda. Na nyina rero ubwo arahera ko arabatizwa Kankazi, dubone Kankazi Nyiramavugo na Shero Karoli Petero Mutara Rudahigwa. Iyo ndirimbo ari indirimbo cyane tukirabana kera turi abanyeshuri. Aya baririmbo yarahimbwe n'umupadiri witwaga Ruferedi Sebakiga. Padiri Ruferedi Sebakiga Rudahigwa abatizwa i Kabgayi, yabatijwe i Kabgayi. Ngo kuva ku mwami wacu rero, umwami Mutara Rudahigwa dubone Kankazi Nyiramavugo abaye abana ba Mungu, bazongera kuyoboka shitani. Ako karimbo baye barakundaga kukaririmba. Noneho rero Rudahigwa amaze kuba umwami, bavuga ngo yabaye umwami w'abazungu. Noneho rero abazungu bari bafite leta ikabije y'ubukoloni kuko. Noneho Rudahigwa mu myaka yose ya mbere, Rudahigwa yari umuntu w'abazungu aribo bamutegeka. Bamenye ko Rudahigwa ubutegetsi bw'Ababiligi yari uwa 6. Uwa mbere yari guverineri, uwa kabiri yari visi guverineri, uwa 3 yari rezida, uwa 4 yari administrateri, uwa 5 yari administrateri muto, uwa 6 yari umwami. Urumva kuko Rudahigwa yari uwa nyuma muri bo mu butegetsi bwabo. Bakakora icyo bashaka, bakama inka z'igihugu, bakayama amata,